mu ngutu tugiye kunyura muri APR FC turengo bimeze bite APR FC bihagaze bite ese uyu mwataka Denis Omedi kabisa bimeze bite muri APR FC niho tugiye kuba twibanda gato ngiye kubabwira details umusore Denis Onyebu ese kuza muri APR FC birashoboka cyangwa se nibishoboka ayo yo sura turayafitanga tugomba kuyanyuranamo neza cyane ntago ndanyuramo nyenyine ndayanyuranamo namwe aho muri hose muherereye wowe rwose mufana wa APR FC ndetse na mufana wa Sport egera hano wumve ese mukiye wacu bimeze bite umenye ngo ese APR FC bimeze bite umenye byinshi detail kuri mwataka se umenye APR FC kubigeneye n'abataka iratekereza iki irabikora iki ese iri kubyumvute ese bimeze bite tugiye kwinjira muri club ya APR FC zandani kabisa nongera kubakangura ukanda subscribe abantu batarakanda subscribe kandi ko kanya keza cyane dutangira umwaka dutangira umwaka kabisa abantu mwese utakanda subscribe murebe uko mwabigenza kabisa ubundi twimanukire mufana wa Sport mufana wa APR FC mwese muhawe ikaze mugomba kumenya amakuru y'ama equipe yanyu uko bihagaze we mufana wa Sport ni ngombwa cyane ukamenya ngo ese equipe tuhanganye iri kwitwara gute ku isoko ese bimeze bite bihagaze bite ibyo byose tugiye kuba twabinyuramo kabisa muri APR FC APR FC ikomeje gushaka abakinnyi batandukanye hirya no hino kabisa ku isoko ry'uko kwezi kwa mbere rirahenze cyane ariko ndajya babwire ngo APR FC kugenda inegose ya hirya no hino abakinnyi batandukanye mwagiye mwumva abakinnyi batandukanye APR FC ishaka abakinnyi batandukanye gose reka mfata akanya gato cyane nk'amasegonda 3 ubundi nze dukomeze cyane reka ngomeze nta kintu gituma amagarara reka ngomeze ndabona ndimo ninda kabisa reka ngomeze cyane twigendere na fana APR FC uyu n'umukinyi ukinira equipe y'igihugu y'Abagande kabisa ubanzamo Titien Stable kabisa n'umukinyi ukomeye cyane uyu n'umukinyi ukinira equipe ya Kitala FC hariya muri Uganda uyu n'umukinyi wifuzwa n'ama equipe atandukanye arimo KCCA yo muri Uganda n'ubundi ndetse na equipe ya Yanga nyuma yo yagize crise y'abataka mu kwezi kwa mbere yari yamugezeho Yanga ageze umukinyi Fadiba APR FC nawe yaramwifuje APR FC Yanga nawe rero Yanga nawe yari yateye ijisho kuri uyu mwataka Denis Omedi kabisa uyu n'umukinyi ukomeye cyane uyu n'umukinyi watsinze igitego cyiza muri Afrika ndetse gihatanira n'igihembo ku mugane w'i Burayi igihembo ngira ngo uyu mukinyi nawe yararimo uyu mukinyi ababwira ati taikuru byari bihagaze uyu musore nyuma yuko yatsinze igitego agajya guhatana igihembo cyitwa Puskas Award kabisa igihembo gitangwa na FIFA igitego cyiza cy'ukwezi uyu musore nawe yararimo bakinyi ni igihembo cyatwawe n'umukinyi wa Manchester United ndamwibagiye gato mumbabarire ariko uyu musore nawe yararimo icyo cyatwara iki gihembo ajya guhatana igihembo uyu musore yahise yifuzwa n'amakipe atandukanye yo muri Espagne ama equipe yo muri Portugal amakipe atandukanye yo mu Buholande amakipe yaramwifuje ahantu agiye gukora igeragezwa ni muri Spain uyu musore agiye gukora igeragezwa muri Spain ntibamufata ariko ahita agaruka muri Uganda aza muri equipe ya Kitala FC uyu musore agarutse muri Uganda kabisa akomeza kwitwara neza cyane n'umusore ukomeye cyane umwataka kabisa arahunahuna kabisa APR FC ubwo imubonye byaba ari amahire kandi 65% ashobora kuza uyu musore muri APR FC kuko isoko ry'igura n'igurisha already ubungubu byamaze gufunguka uyu munsi isoko ry'igura n'igurisha kwinjiza abakinnyi byamaze gufungukwa birashoboka ko APR FC muri kino cyumweru kigiye kuza muzabona icyo bita intwaro karabutaka igisasu bombe bimeneka anga kabisa inyarugenge nduzivuga ndajya babwire ngo uyu mukinyi mu Bugande nababwiye kwifuzwa n'amakipe abiri arimo KCCA ndetse na equipe ya Yanga ariko ubona ko APR FC ariyo iri gupushinga imushaka ku rwego rukomeye cyane uyu n'umusore icyo nakubwira nuko kontra nigoye cyane kuba APR FC yamukura muri Uganda kuko kugira amasezerano afite amasezerano y'umwaka already
aravuga ko ubundi basinye amasezerano kontra ihagaze ko igihe hari ikipe imushatse umusore ekipe imushatse bagomba guhereza karabo akinamo miliyoni 40, ubundi akaza kuba yaganira na ekipe igiye kuba yamugura kabisa. Ubundi karabo irimo bakayihereza miliyoni 40, ubundi umukinnyi akaganira na ekipe igiye kumugura. Urumva ko APR kuri miliyoni 40 subwo akwiye kubaza ni ukuvunja mukataba n'ubutaba. Ibiganiro nibyo bigoye, naho ubundi ubungubu ikintu cyo kigoye ubungubu muri transfer nuko abayifuzwa n'amakipe menshi abareba aho bari kumuha menshi, nicyo kintu abareba. Naho ubundi kuri miliyoni 40 APR itara APR ni utuntu twoshye cyane, ntago bikaze cyane, utuntu tuba turabo nyine tuntu APR miliyoni 40 ni ukuvunja mukata bahita bavuga bati no kubiceri APR kuri miliyoni zitari hejuru y'ijana kuzamura, miliyoni zitari hejuru y'ijana kuzamura, miliyoni 40, 60, 70 APR burya ikigerageza kuba yakwishyura vuba na bwangu. Keka mwageza muri miliyoni 100 kuzamura nibwo bigorana. Naho ubundi yo mukire muri mirongo APR mukataba iravunja, APR yishyura konti isunika nta bintu byo kuvuga ngo iki n'iki. Ubwo APR muri cya kimwe bashobora kubona ubwose umwataka karawutaka akaza gufatanya, ariko kugira ngo wenda bakonfirme bamenda kurumva Tadeo Ruwanga akina muri equipe y'igihugu, barakinana muri equipe y'igihugu. Tadeo Ruwanga akina 6, uyu musore bakina kuri nimero 9. Baramaje bati se uyu mukinyi wenda dukuremo karo w'iwanyu uri gushaka umushakira isoko, mushaka no kubivuganaho umukinyi wowe kumuzi bimeze bite wowe urumva uyu mukinyi meze ati mwebwe reka mbabwize ukuri, uyu mukinyi ndajya babwire ngo ya kirize y'ibitego yahangaha gose yahita yikemura. Ahangaha ati uyu mukinyi urumva ni umukinyi wa kipe nationale club y'Ubugande, Uganda buri mu gikombe cya Afrika, buri mu gikombe cya Afrika gose Ugande. Urumva uyu ni wo mwataka training stable kabisa. Ndajya babwire ngo APR ubwo bimwe mugomba kumenya nuko uyu musore barimo baranegosia na APR nyuma yuko APR yari yashatse abataka batandukanye hirya no hino. APR yagerageje abakinyi benshi ariko agasanga abakinyi barahenze muri kwezi kwa mbere. APR ubwo uyu mwataka bigize gutya bigakunda, iki cyumweru tugiye kwinjiramo kabisa mwabona amanuka iki naha Nyarugenge akaza guhiga izamu, tukareba ngo bimeze bite. Ubwo ibindi nta bindi bikomeye cyane muri APR nyine. Ubwo APR ikomeje imyitozo yitegura iyi weekend irakina na equipe ya Musanze. Nibyo irakina na equipe ya Musanze, niko gahunda ziteye. Ubwo ibindi APR ubwo andi makuru kabisa, ubwo bakomeje imyitozo bitegura umukino uri muri weekend. Ubwo APR komeza no gushaka abakinyi, ariko umuwinga ntago ari kuboneka neza. Ariko ubwo Darikonovic baramajije batize urabona byagenda bite, aho ati nyine nimubona abawinga bari kubura byibuze mukanshakira umwataka nabyo nta kibazo. Umwataka byibuze umwataka mwabona umwataka ubwo nshobora kuba mfite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuba nahangana na Rayon Sport. Mfite umwataka byibuze nshobora kujya nkoresha abawinga ngaraheba uburyo bw'imikinire bumeze neza cyane, noneho ubundi tukaba twagira gute twabasha kubona ibitego. Ubwo nta kintu nababwira abafana ba APR mukore subscribe, ubundi tugiye tubikomeza n'amakuru yacu kabisa. Nyureho kabisa, ciao kabisa.